Ahee, na mi amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta va hi ri karhi hi langutisa ku beef yi te njhani exikarhi ka Dr Sithole na Ben Mayengani loyi a fambisana na Jambatani. Beef leyi yi sungule ku fana na leswi yi nga sungurisa xiswona a xikarhi ka Ben Mayengani na Mr Post. Loko ri video leyi mi nga se yi vona ni ta yi chela link ka description below na le ka comment. Lexi nga humelela loko after loko Ben Mayengani a humese risimu ra lera Dokodela Mayengani wa ni vavisa, Dokodela Mayengani wa ni patlanya. Dr Sithole loyi a nga humesa track liya a kaya Maputo. Loko ri mi yi tivi vona mi twisa yena short clip mi nga fambi na comment to vekela yena 10 seconds. Ivi Dr Sithole na yena a humesa track ya yena hikuva swi nga n'wi khomangi kahle swo Ben Mayengani a ti vitane dokodela. Track ya kona ni tile ku ri mi nga mi yi tiva vo tala or ka njhani. Track leyi yi humeseni a ku dokodela hi mina na xinyori hi nga byi kuma hi vuntlambi, dokodela hi mina na xinyori hi nga byi kuma hi vuntlambi. Hi leswi a ni mi khomela swona namuntlha ta kombela mi subscriber ta ha to vuya ka ha na tiphati to tala na le ka ha ri part 1 ta ha to tala ti-video la sa ni kombela mi subscriber ku mi nga sali ndzhaku.